ki paum kasam tuni phat phai pewa pa pathian lo pina changhen lang mizo nok dan jutwai ken tha do pawa kanok chapet kan sei ding mizo pau zong he mizo rama ho asang asing ki khop na yong tu narwas talo kai e yong ve itu sei na hon a het the diu pau su poi moi ke mizo ke pia du den pau ka tho khel khel zong ngai lo we het di tho ai no phai yeng dunia sei bangin pathian ni phat ong gom kum khat unau ki het tu na ding ti dam ki dok lu na ding boi nei ma chaum no vin hoi veng zong thi le man lo vin ki mo khom the ki paum ka sa amasan dunia nam kai ku na ma hen pur sa da hen et quarter min zen pan te ing ketin unit ho de sa na zen phat them khat ka chan zen amani chunga mi mal tain pathian minin ki pa thu ben sen amani chu ke a da sei dum be se lo wa hin puri chat ho bang he thu ta ki ho the lo lai kai tu chan ke ya aman jong kamina ye sam du da nom lo ken jong kanop no ma he ka ho ku khop lam jong he ki za na kha chu sa phon sar ki ti ji we sari ti de pu ti na hen ki za na pa we ke hon so yong chu ka hom tho wa ma wa noi to double sar ka ki ti ji we a za ka ki za tu nau ti na he dunia hong kho mo ni ga het tin chu puri chat he tu de tua mi zo se ho dim na ama ho sa pau he je ho chun talk of the town na ti ven khopi ho dim na chu mizo integration committee akitin tu lai hen pai te ho la jong ko boi cheng a hen so de ai pau tha do pau tho la hen hoi lai jong de cha ho ma tu lai tai chairman a hen la ya ke bang ai hong ngai tin ki neu sa ta ai hoi thu pi kalang he lo MPC bi ja unit no ya son sa le mai a ki ti yong he man jong na hen tin ai banga chu ito na lang chera chu ka kilem thim jong le unit yong pha tiang na ma hot sei dan na chu tu ne yong sei na bol dio he te join na ki bol riang he chu tot le tai ga sei yen lang tu ne ama he Thado student union president ana he la ya ko na Thado student zong MZ ya affiliate ana bola kum tam ta he ama chung chang mi tam ta hodim na jong ken jong kana zan athu ala hen tam ta na hai tan ain la ama ta ya mi zo nom poi ati wa hi ain la du ni hen pathenin le main go jong hen tin du ni hen Mizo People Convention Young Mizo Association Noya member hidingin amin tulai min se yong he pelohen Aadhaar card voter ID card il mazo se to ong ki calendar na chunghen aweli na chunga pathian min ki pathu ben sei ki le phantin isei banghen to ding tam tai ma sanga awmen pathian thu to bang tho hin nam na to ki pi ho jong he zoi ga het ngai tha ta bang sun hello ho het sa adam lo ho tum dama het sa ho to kal sun ho ma ya hi malanga igam inam ho abit na ding le adam na ding lampi a hi pui ngai ai tu hin ki sama ma ni khat ni sun ni khanin ka ki ho thon le dil ki sama ma ho dil lo hi ki sama ma ho a het a hom zia a het sun ko a het sil de zia ko ki sa tu hen a het na thom he a hello ho I pha zo het ti ho he si ole banga su tu a he ai sang a he ki sama ma jeng ho boi chung chang a jong hi phat me ya ko na thi long chu ti he kha ti he hi te hi bon lo de chu ti lo de hi ti ho sun ei vo lo wa ki ba a hi ai na hong si to wa ya tuân dòng mi khát track president khát hen kumang sa lai an na sei so na ki zui le su hit ki lo di ana ka het lo ki ang ka ki het lo sai ta ka het lo hi di ba ka mai mai ti lum dan su chu hen ai pi jong le
สิงเอยงสิงกิสานลังเฮกิสานลังเทียงกิเสยงปะเทียนนั่นเต็มเลยเลยอีเฮ็ดนั่นสุดไม่ใจปะเทียนต้องอีเฮ็ดนั่นสุดอีสานพอมาปะเทียนนี่เน้นผัดไทยบุกเตียงเลยจะสุกิโลถึงซีบอกเห็นไอปีเลยดุนยาโซอายูนิตประธานจงอาศัยตันลิขัดนี้จน MIC Information and Publicity Secretary Office hunga lisu mi in so hunga wal he first page MPC kom diu he tin address ta hung pi bang banga su kana copy tha alim jong kana la le tui buang hin in som ni le in thum au me je ho hi house of jongateling ama ho hin 27 lang hatok lang le che dunia homecoming program hi anagon diu hi koi ham te thu se hi le gang te pau sun kisin na le ba kieng bu ti che bang banga chu dunia program jong hi ubie ka ai pu parte president secretary le executive te ho advisor te jong hi ke ho ga ti ta le ke jong hi co-op member dan te ke ho khang thua dinga zu ka khat vei bol na wai je I tiki bol ham jong ki hello hi I think lel jong umin tin yong le at kit phat le se sa nga hoi zo de pa zo program lo pi ta jong man thei dan jong umin tin tuai ga het ding khat ki chulam kai te ni hi tu ni hin kineu sa tain malanga hung to jong le jing le let ko ma le to pola hung pang diu ma ho vai hom na noi jong ai hung vai hom diu hung chi vai po diu jong hung hi ding ai sia hin MPC hin thil neu cha hi wanga ka pal zut jeng thei lo am ta au mi jo ka la chun nam le wala sim te trai pang ho abona hung de le head ko de program ding hi ai lo ai le zo bang hi abona wa hung lut jeng diu hi head ko de program ding hi to hi in sun ti dana hong te pa he unit nai pe na su lut ding ti hi ya su tui bong copy kam do veng zion veng EPP veng ham happy valley ham kashmir ko na ko tui bong unit in coverage ya so ma ko so dei le zong le ei langa hong zau thei de lo a hin la pu su zamang na ki tel sa na su ken ka tel sa hin gam la thim zong le tui bong a lut na ding te to email het de lo ding gamal zin de se ga de ki sa ja bitai pa tu se le nung sit na ngai lut na sunga ngai lut na sunga yong ngai lut na sang pen ka pi wala ngai ka na poi na so langa agamal zin de se de yong nu ki sa lo e lam kai lui khat hi ai langa ko mel het khat sa hum lo het sun di chu alut tha la chu tui bong house pu chu to ki mel het un tin hung hi bet ding na he om ja chu langa hi na ki bo le ei hon I ka pu di wa chu nang ho jong zau nei ta ja chu ei ho ka ti ta ei ho a de chu kam sa thoi kilometer iza tam phading yong le ma yong malzin lo ta ei hon a hong zau theina dinga chuna ki bo le hin I pi yong le zo ka sei bangin unit lam kai ho le laya na khom hon tu ni bang hi information su sa lo iti dham zin idei bangin na hi thei hi ai chekeu chu hi lo in som cha in kha cha yong le an kong ta yong lo pi ta yong ki lok lut the ai wa nga tu lai thil hui nun da hoi ko in sa in hang jong hi bang a hin bang jong se yong hi bil nei so ke a he ki ven jep jong ai hin ai bi le tu ni a bizang unit sunga ko na member som ki be na sunga lam kai unit leader te hin ong lut tha member te hoi na bo to sunga headquarter langzong zole report hong tungin tin I tia ka ki vai hop diu ham wang ka he poi tu hen ki nga in tin headquarter zong unit a ko na hi te unit a member ha ho hi at least to NP from padole tu kum sunga ai the lo zong le kum kit away January 30 hi annual assembly hi dinga hi che phat chu le to member tha hung lut ho he MIC lang information a ko na ka het da na chu ka chot zo na le na assembly ka wa in za thum to bang kong lut diu he ti he
ว่าเฮฟาร์สเฟซไออินสองว่าไอ้โอเคนั่นหลายเวทีจอจงสุดทุกขีเป่ามาเห็นหงหล่อถึงเตลิตีบุญมาเห็นอาจจะสุดอีนักเฮ็ดเราที่อบุยก็มีดูนี่เห็นอีเซ่บางอาสุดอีเป้าทอจงเลยorganization นี่จะตัวเต้นนี่ลาลุเตียวนี่จงฮิin production หุ่นบอลเบียร์อะไรกันกิตุตะกิงไงลุตามิโซคอมบางว่าโอ้โหเราให้เกตฮอลิกเห็นบูริชาร์ดที่7 day advantage วิเลเกียลที่ยังไงเขาคงลังไงไอ้ว่างอ่ะดูอาจงหาดูเป่าทอจงเลยมิโซว่าสุอาจจะดัดเต้นเกตฮอลิกไอ้จงเลยเขาว่าสาจงนะกี่บังทอยเขาบุ้งตัวบังทอยเกี่ยวกับ ESC ก็เองผู้เบียให้ ECA สีลังอาตัวไปอีกเขาบุ้งอย่างเห็นเลยไอ้ว่างอินซุงขัดกี่อินซุงขัดกี่น่าสุดนักแต่งานสมิเซลเล็กพอไปที่ตรงพอไปที่สุดสมจากกะเสียดินทุสาวเสียดิ่งพาดจงไอ้เราจะอินสันสุดกะเสียที่เลพันเด็กกี่ไป